Dilolostro YouTube channel la hilesh godi tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Dr. Joe Shirimani loko va khensa Benny Mayengani the president murhangaphandla ku va hoxi xandla swinene eka album ya vona leyintshwa leyi nga thyiwa leswaku a swi bi. Loko hi ta va hi yingiseli album ya xiyimbeleri Dr. Joe Shirimani ya nyan'waka hi ta swi twa leswaku Benny Mayengani the president va ti karhatile swinene. Se Dr. Joe Shirimani va swi khensa swinene sweswo. Hakanene loko va yingiseli album ya Dr. Joe Shirimani ta swi twa leswaku ku va Benny Mayengani the president va hoxi xandla sweswo swi endli ku cinca swinene kumbe swi endli ku hambana eka album ya vona leyintshwa. Nkandziyiso wa Dr. Joe Shirimani hi lowu. Benny Mayengani he's been very instrumental loko swi ka album leyi. He worked so hard ku endla sure ku ri hi va hi kumeka swa hina swi tshamisekile ntanini khensa na vun'we lebyi byi ri kona ka album leyi. We were togetherness, so moya wu ri kahle. Lava nge mi langutana njhani, the answer to you i ku hi langutana hi smile, because you know what, ku na swilo leswi swi endlekaka in the past leswi mi tshamaka hansi mi fika mi swi solve mi kota ku vona ku ri no, loko mo ze mi amukela ku ri I was wrong here, then everything it fambela kahle. So thank you so much about the album. And then I fambeni tiphina ni yona album leyiwani. It's a hit album. Yi le ku twaleni eka tindhawu ta ku tala swinene. I can't say I'm number one, I don't deal with that. And like a competition la hi le ka ku tsakiseni vanhu. So the album is doing well. And then so na mundzuku ni ta va ni ri ka Xigaza Thursday a Palms hi ta va hi tiphina swin'we yona.